دوستان عزیز، زلن زنی هیوارم ای توجیکستان آمده گفتم که ماده زلن بیار، زلن آورده است. یک خیلیش امخی سیاه شده است. خیلی نصیب انشالله حضی ایورا میشون چی زلن بسیار استفاده میبرم چی قشنگ چوشه بینه بسیارش سیاه شده. نصیب انشالله ایورا میشم افتو میکنم مایده میکنم. باید شما در نشان میتیم که چکارشون میکنم. اینا دوستان عزیز زلنو را ما چکو کردم در انا همی خیلی کرسونچه آوی جوش آمدگی را جوشک کردم. مثال دسته میدازی خیلی جوشک هست نکیم نمیسوزی. بعد آوا شور میکنی. آوا شور میکنیم چی انا می زلنومون هم خیلی مایده کرده چی انا همی گویا که نمک آورده تر میکنیم. یک نیم ساعت زیادتر نیم ساعت بعد اینا میخه انا میخه برو میجقیم انا میخه کرده درنی بانکه ده چی میدازیم درنی بانکه ده امیخه چی سولا میخه میکنیم سم کرده چی میدازیم بانکه را پر میکنیم. بعد اگر подвал داشته باشه کلادовка داشته باشه یا که холодильник ده میتونه که چی بمونه. انم خیلی دوستان عزیز خیلی با بانکه دا گرفتم شما دا نوار میکنم. اینا دوستان عزیز زلنو را با انم خیلی بانکه دا گرفتم سم میکنیم خیلی جقیده سم میکنی خیلی میبرم و برکت های تو بانکه چشید موندگیشه چی کردم پاکیته دا مرزیلی موندم شما میتونه که هم خیلی کنی. اینا دوستان عزیز انا خیلی با موندگیشه پاکیته دا چی پر کردم نمیخوای پاکیتو دا پر کردم و چی холодильник دا میستن که در کورشید راست میگیری اوقات دا مثال میدوزی یا که سالات دا میدوزی. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ бениҳоят кор осон аст. бале шахсии худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизор. مهاجر جسم و جانی خسته دارد مهاجر یک دلی بشکسته دارد مهاجر در غریبی دردناک است جدا از یار و دوستان سینه چاک است مهاجر در غریبی پیر گردید ز هجران خسته و دلگیر گردید مهاجر مادرش ره انتظار است همیشه منتظر با چشمی چار است ز هجرانش پدر آب و ادا شد به درد و داغ فرزند مبتلا شد همیشه طفلکانش. السلام علیکم دوستان و تماشابینان عزیز. امیدوارم که سوزه خوب است. خدا را شکر ما هم سازم نغزم. اینجا ما آش کردستم. ما آشکنی را شما دا یاد نمیتیم. پروسته خواستم که قدر شما یک دو صحبت دوستانه کنم. همخه ممکن که شما ایماده 100 مراتب آشخ شروعتر و مزه تر کنی. من خیلی آشکنی زور نیستم. خیلی برای خانه خدمه میکنم آش. دوستان عزیز ما وقتی که گپ میزنم دوستان عزیز میگم
ман як хоҳари як акпаи як модари мисол мусулмон, мисол ҳарчанд ки мисол қати шавҳарам қати фарзандумам бошам ки номаш ғарибия, барои ҳамин қара ман мисол ами каналаҳои кардам, мисол 1 рублам 1 сумам кор кунам, худора шукр ами каналам одамо хайр мекунанд, худоӣ мекунанд барои мисол қиёматшона. мисол аммо шумо агар як сухани ширинам гуфте ё ки якта лайкам монда ё ки якта комментари нағзам монда, иншалло ки ӯ дар номаи аъмоли шумо нависта мешавад, барое ки дили як каса хирсанд карде. ман бисёр миллатора ман дугонаҳом шуносам, ҳар миллата ҳамаи миллата нағз мебинам, ҳамаи миллат қати дугонагарӣ мекунам, бисёр навороро тамошо мекунам. ман хирсанд мешавам вақте ки як зани тоҷик, як зани мусулмон канал дора, мисол ай зиндагӣ шикоят намекунав, ҳамун зиндагиаш чӣ хеле ҳаст, ай ҳамун зиндагиш мисол шукр мегав, хонау дараш хушрӯай безебай навор мекуна, хирсандӣ мисол хуши хирсанд зиндагӣ дора дар ҳамон хонаш. ман ҳам хеле навороро тамошо мекунам, хирсанд мешавам. ман агар ки навор кунам, ай зиндагим шикоят кунам, ай шавҳарам шикоят кунам, ай хонаводарам шикоят кунам, шумо хирсанд меше ё ки мисол ман ай зиндагим шукрона кунам, шумо хирсанд меше? барои ҳамқара дӯстони азиз дар кор нестай. ман бишинам бихезам дар намозом дуо мекунам ки худои таоло тамоми ғарибу мусофиро дар паноҳи исмати худаш нигаҳдор боша. мегӯянд чизе ки худда мефура аввал дигарода бихоҳ, баъд худада. тамоми муъмину мусулмона худо тавфиқи имони инсоф бития гуфта дар ҳаққи ҳар як муъмини мусулмон дуо мекунам. ман як хоҳари исломии шумоюм. барои ҳамқара дӯстони азиз, сухани бад гуфтан дар кор нестай. на сухани бад бугӯ, на хуб бугӯ, вобше ҳеҷ нанавис. анам хеле бабо як комментария дигада як хоҳарай апай гуфтааст ки мақсад шумо иқа нахту любира бисёр мехаре. хоҳарҷон, ман намедонам шумо мумкин пеши бозор да зиндагӣ мекунед, нахту люби шумо да арзон аст. дӯстони азиз, иҷа ман гӯшма дохтам, саволи хоҳарда ҷавоб дидим, гуфтанд ки шумо мақсад нахту любира бисёр мехаре, қара чӣ кор мекунед? мумкин хоҳарҷон шумо наздики бозор да зиндагӣ мекунед ё ки шумо да мисол ҳамаи маҳсулотҳо арзон аст. ҷои мо да хайрости гап ҳози намедонам чанд сум, қариб 300 рубл 1 кило нафут аст. 1 кило нафут қариб 300 рубл аст. нафут люби қимат аст. барои ҳамақа мо бозор мерем, мисол чи бисёр мехарем, я линча орд мехарем, мисол 10-15 литр рӯған мехарем, 6-7 кило бринҷи ошкинӣ мехарем. ҳамхеле чи мо бисёр мехарем. чанд бор шуд мегум, мақсад ма худора шукр 4 фарзанд дорам, фарзандои ма калонам. худора шукр калоним 17 сола ҳай, дуюмгим 14 сола ҳай, сеюмгим 10 сола ҳай, духтарчам 9 сола шуд. мешава ина ҳамин моҳи феврал 9 сола мешава духтарчам. худора шукр хонамда ҳама вақт меҳмонай. ман худмам шавҳармам меҳмона нағз мебинам. барои ҳамқара нахут любира мо бисёр истифода мебарем. бо як комментария дигада гуфтанд ки мақсад шумо айшаритузе не хоҳарҷон, ман айшаритуз нестам. ман дар душанбе таваллуд шудам, дар душанбе шавҳар кардам. ман шаҳритуз хонаи қайсангулам рафтам меҳмонӣ.
بعد دوستان عزیز با گفتنیم که آدمگری مثال در دیگ و طبق در خانه و در نیست آدمگری در اما قدر یک کس دانستن و یک کس حرمت عزت کردن ما بای نیستیم ما خدا را شکر نرمال نیست редmi زندگی میکنیم وقتی که خانه ما یگان کس مهمانی می اومد 100 بار رحمت میگفت مثال اوچاما که مقصد یک پیوله چای هم کنه اگر گوش بیرون هم نکنه یک پیوله چای هم کنه با سخنهای شیرینش با معامله خوشروش مهمون ای خانهش خرسند میروند فقط اوچاما رحمت میگفتن برای همخالی معاملش میگفتن که مادر آدم که انسان خوبه که اگر میخواد زمین میشه و آدم ایروش مقصد میگذره برای همه دوستان عزیز سخن گنده گفتن در کار نیسته ما چند بار شده نوارا میگم دوستان اینجا خانه من نیسته من اینجا کوارتیر سینمات کردیم من 2 سال شد خواهرم قتیمه تو خواهرم بدنه در این کوارتیر قتیمه دیگه ملت زندگی کرده ازبک، قرغیز، اوروس، قزاق، مالدوانکا، اوکراینکا همه ملت قسم زندگی کرده. من نمیگم که مثال ویا پسودا و جوجگورا چرکین کردن. تو زندگی کردن مرا در اینجا مثال آدم زندگی کردن. اینجا امی دیگه خدم خریدگی میخوای. بسیاری چیزا اینجا انصوری به خانه های. بسیاری چیزا انصوری به خانه های. مثال من حاضر اگر پسودا بخرم. من نمیدونم که کدام شهر روسیه در من مثال خانه میخرم یا که زندگی میکنم یا که پگه چی گپ میشه. برای همه کار من حاضر پسودا خریده مثال این خانه این مردم شروع کرده نمیتونم. مثال نشد تازگی خیال میکنم که تازه میکنم امی خدمت باشم سحر میخیزم مثال امی پیلتر ریستال پسوده های آخر مجبوری که اوقات بخوری میشویم خواهرم هم هموخه اینم خیلی دوستان عزیز در کار نیست رنگ اپا خواهر شما در چیز در کار باشه چیز نفهمه باشه یکی ما چیزی را نفهمیدم همین اوروسو را دینه اوروسو وقتی که گپ میزنی 100 اوروسو را بدونی که یک حرف خطا میشود لیکن نمیخنده دوستا نمیخنده گپای گنده نمیگه چی میگه میفهمونه خوش رو کرده میفهمونه انیخه میشود گفته نمیخنده و دوستان عزیز آزی به فکرم که چند فایزی اوروسو اوژه دین اسلام قبول کرده گیان بسیارشان توجیکی را میدونن برای همکاره کامنتاری شما را گپای شما را میفهمن این شما را عیب میشود ما بچه مدرکی سنفی 2 میخونده او سال و یک تا بچه اوروس بخیر بچه ها هم که گپ زدیم که ما مقصد خالی داریم و خالی داریم دادای ما خالی ماشین داره خیر است که ما ماشین در او زوق ندارم نامی ماشین رو نمیفهمم نمیدونم و بچه هم که ماشین دادای ما خالی و یا گشتیم که این نگفتن مسلمان ها بای نمیشوند اهمی گپ با مثال آدمی با ننگ با ناموسه باید که مثلا کورچه بزنه که یک کودکی سنفی 2 میگه که مسلمان ها بای نمیشوند برای همه کاره در کار نیسته همه خیلی کنه که مسلمان ها را در همه جا تعریف کنه من بچه کلانی من فقط میگم در مکتب خوشرو معامله کنه معلم ها را خوشرو حرمت کنه نگن که مسلمان ها هم خیلی تربیه میکنن فرزندشون فقط نصیحت میکنم که آوروی مسلمان ها را در هیچ جا نریزونید فقط نصیحت میکنم تا فکرم که این نواری من در روز بعد میشود بسیار بد گپ زدم
ина дӯстони азиз, ошма овуша рехтум, нахут савзию пиёзша дохтум. Хай и ака ҷӯшида меса оста оста. Ман иҷа чӣ кардесам бо хомшурбо кардесам, хафоша гирифтум. Иҷа савзию пиёз чи инаи нахатма. Ина дӯстони азиз, нахатма чи пакеткам буд, дига мо пурпур кардем, агане да я пакет я пиёла чойхӯр медохтем. Пурпур кардем, ҳозир иқаша ош дадохтум, мондагиша хомшурбом да медозум. Тамом. ина дӯстони азиз, оши ма тайёр шид. ҳозир насиб иншалло мекунемаш. инҷа хомшурбои ма ҷӯшидест. ина дӯстони азиз, оши ма тайёр шид. И кулчоай тоҷикистонам. Салат. И салатура ҳамсоям рӯй кардай. Анаи Закияхон. Духтари ҳевармай. Хай дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом касони хурдес аст, ба шумо низ ҳамчунин. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.